King Boy, amakuru kandi ya Big Fizzo, Mugani Desire, amakuru kandi ya Bizman Abuba, shakumita Satubi nawe yatanze ubutumwa hano mu kanya tubasesangurira. Ndacari Igor Burundi kandi nza kuba ndi kumwe n'ubundi na Drizzy ni Fulgence Mika. Miriwe neza? Allo? Nta kibazo. Hariya muri hotel Kibabi Dirake Tanganyika havuye amakuru ameze neza cyane Drizzy. Hariya kandi hari umuntu ambaje ikibazo kijanye na Bantu Boy. Mbega Bantu Boy bigiye kugenda gute inyuma ko album yagiye hanze 777. Album imeze neza kandi ryoshe cyane. Indirimbo zimeze neza harimo n'indirimbo remix Mudodo. Turabigaruka ko kandi kuno munsi tubabwire mbega byagenze gute. Ubona ko ni Harmonize hanagaragaye n'isanamu cyangwa ama video ariko akora performance ino ndirimbo Umudodo remix ari kumwe na Big Fizzo. Hariho n'abantu usanga bashobora ko bavuga bati mbega iyi performance cyangwa iyi checking sound Honda makuru ni menshi mwegere. Yes, ndanabibutse yuko hariya twamaze gushika ku rubuga rwa Facebook live. Bantu mutari kuri 97.3 Wana ko no kuri Facebook live twamaze gushikayo hariya Juma Jux yamaze kubitunganya biba bisa neza. Tumushimire kandi Juma Jux. Engineer kutagashirako. Umunsi bamusohoye ngaha amaboko ari inyuma ariko kari guhereza. Kari guhereza. Wiz Designer atanze ubutumwa amakuru y'uno munsi kari menshi. Makuru y'uno munsi ni menshi kabisa. Wiz Designer atanze ubutumwa ivya DJ Paul na Double J. Turabirangiza kandi ibijanye na Joel Adojo Sun kandi undi munsi murahungira he ko twaje bajaye amusi bigenda neza yanabibutse ko ikiganiro gwagiye heceje cari kiryoshe nakuri Bartazar kiganiro ceje habura na kinyukije ngo Bartazar afise n'abana b'abakobwa afise n'abana b'abahungu bivuze ko no mu kiganiro bashobora ku telefone bikomeje indi sanamu ariko ubundi yo uri muvyeyi hakaza skendo nkijya ufise abana hanze ndiko ndiyumvira ukuntu umuntu w'umupapa nka Bartazar avyifatamwe kuri uno munsi ukuntu avyifatamo yiyumva gute ku muryango ku bana biwe bayumva abayumva ameze gute kije ntimuraba kibazo no gitumbereza kuri umugabo inde bya bintu bimuvugwa ko birarenze kusi byahatari babonye kuri Facebook ari rega niho nyibona ko nambaye n'amarori bamanutse kuri Facebook muze yana wambaye amarori ga Drizzy icyo mbakundira ntibateba kabisa abona yuko Elias Pierre niyo ndishi ati Nairobi turi kumwe gatano ku kandi Kizo Lionel ati iyo album ya Big Fizzo kumengo iragisibije Sylvestre Ndayisaba ati Bujumbura Gasekebuye turahari ZK Must ati ewe baratasha urakwaturira Bartazar nene nonga muri twebwe wewe none umuntu akunda gukora challenge Bartazar ntibamuzi aho yavuze yewe baratasha nga twe turi Drizzy ni Igor Burundi na Fulgence baratanindere Bartazar yes biba bimeze neza rero harabazokwegerwa n'ama challenge yavuze suje jo mu kiganiro gwagiye pona ko babajije bati mbega ibyabaye kuri Bartazar jerekana yuko mu ngo nyinshi habamo gucana inyuma ariko bundi bishobora kuba birabanye Nidora tubona ibiganiro ku ma social media umuntu akaza agakonfessinga avuga ati jewe narakundanye ibi bigenda kunuku umugabo wanje my husband ibintu nk'ivyo urumva Michael husband
urakoze ugiye kuraba rero usanga hari ukuntu nyene bisanga bifitanimo akantu kaga connection n'ibintu bya barutazaro rero cyo usanga mu miryango n'ubundi bishobora kuba bibaho mu ngo ariko sha kubaka ngo biragoye hari n'abantu ngo usanga bubakiye kubikomere imitima yarabyimbye akabura habimenera aribo babandi niyo bageze imbere ya kamera arira kumuhoza bikaba ikibazo ukubyo nka kare k'abantu wewe nta kibazo nta karere mbyonze kuko biravugwa ko bishobora kuba bihari hari n'abahora bazi imbere yakabura kavuga ati jewe umugabo wanje n'ukuri twarabanye tariko ahora mvanga n'umukozi ahora mvanga ndabibona tukajyana ahantu nkabona rakasi korosi nkibaza ngo namahoro ngize gutya nkabona ku ruhande ibintu byakomeye nkifata nkavuga ati je twabyaranye abana benshi dufita n'ibintu byinshi mu muryango twamenyanye kuva kera nenda mugirana no kumusengera nta kindi kiba gisigaye ariko iyo byanse n'ubundi ibintu nk'ibere kiyo bibaye ifo kwegera abashinga ntahe ba parrain ba marene bakaza bakabitunganya neza binaniranye senga byase turubutungana umenga rindi poyo bisigaye oya twibandanyirize twabwiye ku munsi wa gatanu ibijanye na album 777 aro kandi naho byagenze uko nova ko ni album ubona ko yagiye kuzamwo indirimbo zigera kuri 14 mu gihe tubona ko harimo n'indirimbo ya Melanin Boy niwe shaka harimo n'indirimbo kandi umudodo remix yakoranye na Harmonize kuva mu gihugu ca Tanzania Chris MB yatanze ubutumwa mu gihe tuzi ko bafitanye indirimbo iri muri ino album novuga 777 ero kandi na Gusto Melanin Boy nawe yatanze ubutumwa kuri ino album mu gihe tubona ko banakoranye n'indirimbo itagira amasanamu ubutumwa bwatanzwe na Chris MB abwerekeza kuri Big Fizzo ni ubutumwa buvuga kuno yatanze ubutumwa avuga ati mumfashe kumubwira Big Fizzo ko ijya song ikwiriye video Your Love ubwo butumwa bwamushikiriye Gadwiz umutamari ya Mugani Dezi musaza ubutumwa yabonye none ubutumwa umusaza yabubonye mumfashe kumubwira ko ndirimbo ikeneye video iki twagumye tukivuga kitwagumye tukivuga tuti izi ndirimbo zirakeneye videos kabisa zirakeneye ama video kuko muri no minsi indirimbo ifite video kabisa ibisa neza urabona yuko hari ikindi kintu ciyongeye musaza rero hari ndabizi uko ari karabyumva kumbure ariko rero ikintu ntariko ndatahura mbega ni Big Fizzo azogera gukora ama video aruka agarutse no canke tuzobona Big Fizzo akoze ama video muri ya system yo gukora video ari hariya hamuri no nagakorera ino bakarungika donc bakarungika ama projet hama bagafatanya ico kintu umuntu ari kariyumvira kuko ndiko ndabona abantu bose hari ya Melanin Boy yasavye video Chris MB yasavye video tukaca tubona na Big Fizzo twanabwiye n'ubutumwa yuko yopambana na video y'umudodo ari kumwe na Harmonize ubona yuko indirimbo zose abantu benshi bariko bavuga ati wa izi ndirimbo zirarenze kabisa zimeze neza zirasara zirakaze nimuduha ama video mbega Big Fizzo nawe abivuga ko iki ama video saza hariya ntanagira ico yishuye uko abana bo bamaze gutanga ibyifuzo byabo umwe yatanze yakishije ubutumwa ku bantu ati murabe mumumbwirire teje mbona umengo Viance ku rundi ruhande Melanin Boy arabaza ati dukore video birakunda umusaza ari mu mahanga abandi bari hano mu gihugu ku rundi ruhande hari kwa Harmonize indirimbo yo irikiragenda indirimbo irikiragenda
ariko none tuze ku ruhande video iraza kubiboneka Fulgence Mika Yo. na Dries tuze ku ruhande gwa Chris MB kuko niba batanze ubutumwa mbona ko bwa bukomeye cyane ariko arasa n'ubaza mumfashe Big Fizzo ko twakora ino video mu gihe ashobora kuba yabonye buno butumwa video izokogwa none twe ku ruhande rwacu dutegereza kwizera ko video izokogwa ariko ikibazo cyagoma kigaruka Big Fizzo ari buraya Chris MB ari mu Burundi mbega koko bipfuza kuza gukoresha bwa buryo bifashisha ubuhinga umwe agaperforming ivyo undi agaperforming ivyo bakazohuza canke barashaka kuzoyikora bari kumwe niba ikora bari kumwe Big Fizzo baraza kumworohera kuva iyari aze bashooting canke araza gufata umusore hari ya Chris MB mubwire ati we petit panda ndege uje dukore video iburayi ndana kudodesha kandi bizogenda neza rega nivyo muri jyo reba zaguhitamwo iki kugira ngo video iboneke ariko kandi nimba Big Fizzo ubutumwa yabubonye harabura iki ngo ahumurize umusore hari ya Big Fizzo n'umuntu mwiza kandi umuntu azi vyarimwo kabisa n'umuntu uva ko yatanga umuziki kuva kera ariko ni Big Fizzo kandi yashoboye no gukora video y'indirimbo zose yakoze muri album 777 mu gihe tukirindire ko ashobora gushika mu gihugu cy'u Burundi ariko ico bamenya neza nuko azoshika mu gihugu cy'u Burundi 2025 ni Big Fizzo biri preview ko azoshika ngaha mu Burundi 2025 novuga yuko ku ndirimbo 14 ku ndirimbo 14 zasohotse hari ubona yuko indirimbo zishika zitandatu arizo zifise ama video bana yuko rero hari abasore Melanin Boy Chris MB bavuze bati musaza dukore video ubundi nziko niyumvira kubereka abasore bariko baraforcinga gukora video urazi gituma icyambere ndaza guhera kuri iki kintu cyuko Big Fizzo ari umuntu w'umusaza nkuko babivuga he's a living legend mu muziki w'u Burundi Big Fizzo afise izina rikomeye muri music industry y'u Burundi gukorana video nawe biraza kuza byuzuze 7 nziza y'abana basore babiri kuvuga ati jewe muri career yanje narakoranye n'umwe muri barurangiranwa mu muziki w'u Burundi gikurikira biraza gufasha kuri promotion y'izindi ndirimbo zabo iya Melanin Boy iri kiragenda kandi ku muvuduko udasanzwe ubona ko ari kuri boom play ibintu byakaze nuva ko iri mu ndirimbo za mbere Big Fizzo yakoze ziko zirarabwa cyane cyangwa ziko ziraja ku muvuduko muremure cyane ni indirimbo abantu ariko baratanga ama commentaire ari positive cyane ku rundi ruhande kandi indirimbo ya Chris MB ni nziza iraza kora kuyikorera promo no kuyiplayinga ku ma TV akomakomeye mu gihe atamasanamu iza kubifise ariko mu gihe atamasanamu ifise biza ngo byoreye kuri ya ma TV ubundi aza kuyiplayinga ku maradiyo abantu bagende hariya kuri platforms zigurisha umuziki bayiplaying ariko hari handi hantu ariko je kinobwira Mika ikinobwira cyane bano baririmbyi batarose ama video nizera ko neza Big Fizzo gukora kino gikogwa arafise impamvu yabigize impamvu zo zirahandi ni region Big Fizzo ndizera neza ntakekeranya ko swat yabibiki gihe canke arafise igituma tabimaririye canke ni Big Fizzo agiye kuja mu baririmbyi bagiye kuza barasora indirimbo defo mu gihe ashobora gusora indirimbo ifise amasanamu mu gihe mu nyuma gasora indirimbo idafise amasanamu mu nyuma gasora indirimbo itagira amasanamu ino ni gahunda yiwe kinobwira Chris MB none ko yatanze ubutumwa nk'ushaka umushikiri mugani Dezeke yamaze kubumva Big Fizzo mukanya na commentaire iraza kuri Facebook yacu bisigura ko ariko ndareba ko kigeza aka kanya ta comment y'iraza nsanga ntiraboneka ya Big Fizzo ko Big Fizzo arakurikirana social media cyane iraza ninzi turabira neza turiko turasabira Chris MB kuko yavuze neza ko ubutumwa akeneye ko bushikira Big Fizzo abafana batabwo muyikoreye ko sigisabo ni nitegeko niko bariko baravuga ati turayikeneye ubundi ubutumwa twatanze natwe bwo barabwumvise barabizi ko twagumye dusaba ama video
abizi yuko twagumye dusaba amavideo bamwe batitemwo ariko Drizzy birumvikana hari indirimbo idashobora kuvuzwa mu gihe idashobora kuba ifise video ariko icyo twagumye tuvuga video mbega imeze gute kuko video video twarabivuze ko ngaha mu Burundi hariho amavideo amwe dufise hatashobora kugenda ku mateleviziyo mpuzamakungu yes so twarazivuze barazizi ngaha kabisa video rero dushaka ni za zindi video za quality Big Fizzo n'umu legend amaze gukora ama video menshi kumbure arashobora no kuba amaze gufata opportunity yo kugenda kuri ajya ama televiziyo mpuzamakungu kubaza ati mbega video kugira ivuzwe bisabiki arashobora kuba azi igituma video ivuzwa hariya kuri ziriya televiziyo byarabizi rero niwazi rero icyo gukora kugira acamenya video azokora uko izobimeze cyane azotanga ingene zomeze kuko no umuziki w'u Burundi novuga yuko uri kuragera ku ntambwe ishimishije tumaze kubona aba basore ba Afro bamaze gukora video ikavuzwa kuri Trace Urban umurimvyi wa mbere mu Burundi tumenyereye zivuzwa kuri Trace Music yes Nanakwibutse era fois passé ko ndaraba Trace Muzika mbona indirimbo ya Double J na Kiriko na yakoranye na Bruce Melody iyo bakoresha publicité muri ujya muziki muri ijya party y'umuziki ni party yitwa Vibe hawo nakandi kantu kuri Trace Music Trace Muzika ijya ndirimbo ya Double J na Kiriko na Bruce Melody niyo niko ga publicité kujya indirimbo ihera bagacacishamo publicité ya TV inzoga ni bebe hari cyane iyo baca bacishamo ndavuga ati wow bipo wenye ni kimwe tiye rero ati industry y'umuziki w'u Burundi kiraryoha ariko rero mubandaye mudufasha gusemerera abaririmbyi babandanye bakora ibikorwa byiza mu gihugu cya Tanzania Harmonize hagaragaye novuga ko amareresi ama video ariko ara performing indirimbo umudodo remix guperforminga na checking sound biratandukanye tubishire muri gahunda yo guperform kuko wewe uza gutahura kari checking gahunda za gutahura kari perform sibyo gagamika abantu rutahura gutandukanye umviriza iko gusurumba ninge gato checking sound na performing biratandukanye utire umudodo yari muri nuze yari checking sound yari muri check sound je mvuga ko yari performance sawa kandi yagiye atayiririmbye urase kubyemera utirere check sound kare hajya nyene kandi kajya kantu twanakumvise kare kana ahubwo ntitwagapayinze ko attention ijya ndirimbo utazi kari umudodo ntibopfuna yimenye utazi umudodo yose hogira ngo nakandi kana kara comporiza hajya kuri stage ubundi check sound ubundi shaka kumenya hajya ahantu hari he ijya show yarabaye abantu novuga yuko bariko baratwumviriza batubwire yarabaye man twabonye ga party gato ijya show yarabaye yaberenga skepes yajya ijya show yabereye skepes ifinya kabiga ya mudodo zukuntu yaturaje tudasinziriye kijagi ababizi barabizi hako Drizzy bagira n'ingoga abantu bo mu gipore baca bantahura impamvu muze yuko yaturaje tudasinziriye yaduhaye amahoro byaraye birasekera kibereye hariya hejuru gusinzira cyari kibazo ababizi barabizi rero novuga yuko ryari genekerezo rya 20 kwezi k'umunani hariya 2020 naho Harmonize ahero kino ajya show yabaye Rovent yabaye imbere yaho yabaye Rovent imbere yaho gato aho yabaye August Rovent Etel event yabaye Rovent novuga yuko hariya kuri Skepes ubona yuko byari ibintu bimeze neza ahubwo buriya show yabaye bukeye wa mugabo show yabaye bukeye show yabaye Rovent show yabaye Rovent Fulgence Etel event hajya mwe murakina betting mwe murakina betting kayo badukoreye mutipara aho niho yigeze kuja kuraba itimu rango ngo hava yivyaza umusaruro sakurangira yirari busa yari afite amafaranga 5,000 avuga ataje nshobora gukora ko n'ijana ngiye kugira ngo nzane 1,100
yakubiswe nkuko bakubise intuze aya hari intuze ntavuga wasanga iri kirateranya abafana b'umunuze umupira urukino rwa Real Madrid na nandanye na Barcelona n'abakobwa basubiye kubamomora bine. Yes, rero kana kubwira yuko show yabaye Rovent ni Harmonize yakoze checking sound yakajya ka yindiri mu mudodo ya remix burya remix ni remix indirimbo bayikoze kera. Nuzi ko indirimbo twabwiye abantu yuko indirimbo bayikoze igihe Big Fizzo yari yagiye muri Tanzania cyagiye muri cya film Life to Regret kabisa aho bakora indirimbo rero novuga yuko mbe yarasohotse Life to Regret yarasohotse ariko yose Life to Regret ofete bajya abantu bari muri business ntiturigera tubona ntiturabona aho bapostinze kwa mugabo nibazo yuko yamaze gusohoka nimitarasohoka naho yasohoka abantu naherutse mbonaga trailer kariko Big Fizzo navuga ati none bihereye he ya ko muri rero tubonye Harmonize amaze gukora akajya kantu twagumye tuvuga tuti nimba indirimbo barayikoze kandi hirya gihe mbega hirya gihe Big Fizzo yari gihe Harmonize akora show Big Fizzo yari nga ko nta yari arimo oya yari nga hari nta yari arimo abantu baca bibaza bati ajya ntiyari gucamo profit bagaca bakora video hirya gihe so ivya video cyakinze ko cyigaruka vya video tubireke ni kimwe navuze na Byemika kuko kwa video Big Fizzo arafise igituma bino bintu yabigize afise impamvu bino bintu ashobora kuba yarabiteguye kudakogwa kwa video nitwovuga ngo ni Big Fizzo ashobora kuba yarabuze umwanya kuko indirimbo ni nyinshi yakoze donc bakoze Big Fizzo taragenda muri tuwa hanze y'igihugu hari n'indirimbo kandi nyinshi zakozwe donc ari ngaha hari nazo zimwe zakorewe ama video n'izindi zitakora ama video twe duhagarara ku kintu vuba cyatanzwe na Chris MP ndetse na Gusto Melanini Boy ko bashaka gukora video ntango ubutumwa Melanini Boy yatanze ubutumwa avuga ati dukore video yabaye ni kibazo yabajije abafana ikibazo yabajije Big Fizzo ni kibazo ubona yuko yabajije abafana avuga ati dukore video yanditse gute yanditse ati dukore video yabajije gusa bafana nabo hariya aye baramwishura kabisa baramwishura batitangiriye itama ati watebeje nani yabajije Big Fizzo cyangwa yabajije Mera yabajije icyo kibazo nanje nabajije ariko kuri uruhande tugiye kubiraba turaza gusanga yabajije abafana reka dufate ko yabajije abafana ashobora no kubaza impande zose ariko ubundi kubaza abafana ngo dukore video twe barabizi nk'abafana abafana babikeneye Drizzy abafana bashaka ko video isohoka hanze aka kanya sindi kuri mikro ndi hariya muhira mu cyumba kanshire ko comment mwadutebeje ahubwo ni murabe munyarutse bisigura kuri muri chambre we nturi mbwa mu kiganiro murakoze Woni Fulgence wundi ari hariya muhira nzeya nga hari Mika na Mika rero ubundi abafana bobo kenshi baguma barindiriye barakeneye kumva ko baririmbye neza ariko barakeneye kubona bakoze video nziza abafana ufite abafana bubu baramaze guca ubwenge abafana bubu baramaze kumenya umuziki ni kimwe mu bintu ndabakundira cyane muri abantu b'abagabo baramaze kumenya umuziki kugira ugende kure igikenewe ibitegerezwa gukogwa kabisa ibitegerezwa gukogwa kuko bamaze kubona indirimbo zabo zica kuma televiziyo mpuzamakungu baravuga bati wow it's so fine kabisa babisa neza kuko abafana ba Big Fizzo babonye Sadbi apostinze video yarekodinze kuri Trace Music akayipostinga hariko herekana indirimbo ya Sadbi kabisa nawe kubaga foto gusa bakabona yuko abafana ba Big Fizzo barababara ati none umusaza wacu nawe byagenze gute katari karabikora nico gituma rero baca baguma basaba bati musaza duhe video natwe twibone kuri ziriya televiziyo mpuzamakungu ariko rekana abantu bavuga yuko
iki kintu Melanini Boy yavuze ndabahe video dukore video iki kintu novuga yuko abantu benshi baragikeneye kuko urabona mu makomantere yose ni ahubwo mwadutebeje kabisa, ahubwo mwadutebeje urindiriye iki? ariko abafana nanje reka ndababaze nti video bayikore gute none mukeneye video imeze gute ko Big Fizzo atari mu Burundi Melanini ari mu Burundi kandi tuzi ko Big Fizzo azogaruka 2025 Drizzy kino niwe gihagara ko cyane kuko turazi neza ko ama video menshi ashaka gukorwa abantu bari ya distance. Nico nashaka ko ndababaza. Voilà, abafana se baza kuvuga ngo bakore video a distance ahubwo baza gukora video bivanye n'ibiza kuborohera. Navuga Big Fizzo na Gusto. Oya umuntu arashobora kubabaza. Rega umufana ni wa ashobora kudesida. Niwe mufana arabe ijya video canke ntayirabe. Abonye meze nabi tamuryoheye arayireka kabisa. Rero umufana ariko Drizzy urarweze shaka video imeze gute itamuryoheye arayireka arayiravye agasanga ntiyamuryoheye nayiraba uzi consequences cyaziza video views ni views uzi ngako cyazihaba views ni views ariko video arayiravye yamubihi ariko video yego ariko yamubihiye nasubirayo kibazo vyose nico izindi ngako cyaziza ayiravye ntimuryohere nta partage akora nta partage akora atayi partage se biratsa iza kugera he ya aha rero numva no cambaza abafana ba Big Fizzo canke ba Melanini Boy ko Big Fizzo atari mu Burundi azogaruka 2025 mukaba muri ko murasaba video bakore video mbega bakore video imeze bakore ya video yo gufatanya ama image Big Fizzo akore za hariya canke zino canke Melanini Boy akore zino canke barindire ko Big Fizzo atahama bayikore kijanye na nuko Big Fizzo azoza lo 2025 ntitwogihagarara ko cane kuko turazi neza ko 2025 hazigaye deje ukwezi kumwe ariko niko yatubwiye turaza kugihagarara ko nyene so yavyivugiye so niwe bivuze ariko tu Melanini Boy nawe nyene akwiye kuraba nyuma by'ukuri indirimbo yakozwe amasanamu kuko binashobora kuba ariko bivuga amasanamu yarakozwe nabyo birashoboka kuko nta mpamvu yo kuvuga ko ashobora gutanga amasaha gutanga indirimbo ya video kora aba basore ukuntu bakunda agafoto nukuntu jewe ndimane easy niyo mpamvu ndiko ndavuga neza ko nta video ihari nukuntu jewe ko video ihari isanamu yagaragaye ya Melanini Boy na Big Fizzo ntiyibuka nukuntu jewe ndimane ko kabisa simba muze ni foto nimwe bamaze kubona ushaka kuamane kubi ikagucika ugasanga nika yayibonye hakabura ga post na kamwe nitukabone kwa General nitukabone kuri wa muhungu bakorana wa mugaferi wiwe vya General vya indira mu bantu nitukabone kwa Andilea nitukabone kwa Landry SB ba hariho n'undi bita DSP ba Logic Jamali oya mu bantu abantu benshi bakorana n'aba basore anyway attention urumva attention mu Burundi uko nabibonye abantu baba direct bakora ama video bari serious sana bari serious ntashobora gusohora video ifoto mwene ndirimbo atatanguye guposting ico kintu vraiment yana big up sana abantu mukora ama video ndabashimiye cyane ivyo bintu nabirondeye henshi ndabura abo ni sawa jema ngerageza no kugira ndondere inkuru kugira ndabe ko no twika ku mbuga nabizi ko video bayikoze hagerageza kumucece yana namwingingira n'amafaranga magafoto kana kari karakora ijya ndirimbo ariko hari abandi bantu kurundi ruhande bakunda kubona ko barashootinga kazibona arakewe benshi dora tuzibona kazibona barakarekuye benshi izo foto bahora bazikoresha ko mu gukora kabeze mu gukora beze gucira inzira iyo ndirimbo ari karakora kintu nkunda kuvuga kenshi indirimbo zisohoka ndaka amasanamu asohoka ajya amasanamu asohoka n'amasanamu nuvuga ya video ibiri kirakogwa hari n'abandi bantu muri entertainment industry bazinyegeza bagira gutya bakibaraga tukazibona kuri Sadaga Time ati video mbonye nakari karakora muragabe ubu nkurikirana ntako ndabona sinzi yes kumure rero novuga yuko tugerageze dukrotire iyi ya Big Fizzo na Melanini Boy na Chris Mbi ubona yuko
abantu bariko baravuga bati ya turashaka video. namuhe video natange video Big Fizzo Yani- byukuri atari mu Burundi ni bon hari mu Burundi ariko ni nafashe Chris MB na Gusto n'abandi batakozwe ama video Ya ntibakora indirimbo amavideo. zikorerwa ama video Ntibakora amavideo. twahacu twizeye ko video zizoboneka zose okay iga video n'ubu urashobora kize gusanga cyose ihari bakigumana urashobora gusanga ihari video zishobora kuba zihari navuze ko Big kumbure Fizzo baracyari muri babanze ba promoting kwanza audio babanze abantu bayimenye neza banayifiringe bazotambe ivyo bumvise kandi bibe navyiza bashitse kuri izi mbuga bashobore guplayinga zino ndirimbo ni indirimbo ziryoshye harimo indirimbo nziza hari indirimbo rero numvise ya wa mukobwa ya njye mukobwa warabica bigacika My Titi ndugu yangu my titi Genzi ni ahubwo aba DJs bareko bavuze izihe ndirimbo mu ntuze indirimbo ya Big Fizzo na wa mukobwa reka uya bari muri album ubu ahantu hose ushobora kuba uciye havugwa album gusa indirimbo yakoranye na Gusto ariko indirimbo yakoranye na Gusto ni nziza vuba indirimbo nako yari kwiye video imeze neza cyane yakoze ku mutima akoze niwe ya ashaka kabisa iyo ndirimbo imeze neza. imeze neza cyane ariko muri izi ndirimbo zose zirimwo ama featuring yose arimwo ya Harmonize ya Melanin Boy Chris Yes. MB My Titi Endo Mike Kingorongoro Jaja Jabs Jaja Jabs yawe twarayumvirije ya Jaja Jabs twarayumvirije iki niyihirikira gukora ku mutima cyane ariko narakene n'ivyumviro by'abafana kuri Akareka telefone tunababaza abafana cyangwa wandike hariya muri commentaire kuri Facebook nimba koko wumvirije indirimbo ziri muri album twibariza abantu kuri telefone indirimbo 14 ahubwo tureke izi 777 gratitude izi zimaze gusohoka tubanze tunazihoze izi zasohotse amavideo zasohotse ubwa mbere ziriya hariho zindi Ana Baride Superman hariho na ziriya zindi tubanze tuzihoze kwanza tugende kuri izi zisigaye ya indirimbo kabisa iriko iragutera wumva oya muri rusangi album bayakiriye gute kuko nibaze batwakure apana nk'indirimbo ngo bayakiriye gute ngo indirimbo kanaka na indirimbo zose ni za Big Fizzo ariko barafite n'uburenganzira bwo Nta kibazo. iyi ndirimbo iyi umwe wese arafite irikira binkorera ni uburenganzira bwiwe nibaze kuri telefone ya Société 31 ya 67 ubusa bwira kuri bune bazi album ya Big Fizzo Mugani Desire mwayakiriye gute ngaho iwanyu ya indirimbo iriko iragukorera umuti we wahura indirimbo imeze neza cyane nako album imeze neza cyane ni album ubona ko yateguwe neza ikibazo cy'amasaramu ntabwo kiza kubika ibibazo cyane ahubwo nuko album yamaze kuba yoje hanze kandi album imeze neza cyane ya twakure maze duce twitandukira n'ayandi makuru